Prosite, gospod, slobodno? Još u 45. Hvala. Dobar tek. Tek što sam počeo, pravo si. Mislim, prijatno, ne? Hvala, izvolite, zamezi. A, ne, ja samo zdravo, fruktal, ne? Da, znam te, da. To je Han i Vladičin Han. Ali ne vezite fruktal, vi uzimate naše voće pa pravite tog fruktala. Ja. Kako? I Sloveniji ste? Ja, Slovenije. Ja. Turista? Ne, Tristan. Tristan kod Hrestovnik. A, Tristan, lepo ime. Lepo ime. Iz Slovenije. Ja iz Slovenija. I kako vam se sviđa ovdje na Zlatiboru? Pa, znate kaj? Nije baš ko u Sloveniji, ko na Triglavu, ne? Nije. Ja, ali mislim za Srbiju je dobro, ne? Dobro. Dobro. Mislim, mi imamo tamo ove špiceve. Ma i vi imate Triglav. Da, a vi imate samo ove špiceve na putu, ne? Ja. Uzmi leba. Ne, a kaj vi zbilja pojedete celo šnito leba? A što celo šnito, celo leba pojedem. A, Ja. mi u Sloveniji ne. Ne? Nego? Mi pojedemo samo sredinu, ne? A korico mi u Sloveniji recikliramo. Samo to. Preradimo, ne? Preradimo taj koricu od kruha, to preradimo, onda napravimo dvopek, ampak dvopek onda izvozimo u Srbijo. Made in EU, ne? EU, jest. Malo je to masno, ne? Super je, šum kako. A kaj vi sve to pojedete, i to masno i to što imate žilice, to... Jok ti ćeš, sve. Jo, ne, mi u Sloveniji mi to tak ne delamo, ne? Kak delate u Sloveniji? Mi pojemo samo kaj je dobro, ne, ovo tu gdje je meso, a to gdje je to belo, gdje su te žilice, ne, to stavimo sa strane, ampak recikliramo. Ono reciklirate? Ja, napravimo od toga one parizere, hrenovke i tako, ne. Viršle? Ja, viršle, to i onda sve to izvozimo u Srbiju, ne. Da, izvozite u Srbiju. Lepo, fino. Jeli, Tristane? Ja? Jeste vi betus ziniš? Seksate vi gore u Sloveniju? Mislim, vodite ljubav. Pa kako s kim, ne? Sa ženske, brate, muško i žensko. Bude i žensko, ne. I, jel koristite kurtoni, zaštitu? Kaj, prezervativ, ne? Prezervativ, da. Ja, seveda, ne. Koristite? Pa civilizacijsko tekovino, ne, koristimo. Da. A šta radite sa njima kad ih iskoristite? Sa ženske? Brate, sa ženskim. Sa kurtoni. Za prezervativi, kad se iskoriste, šta radite? Kaj del, pa bacimo, ne. Bacite. Ja. A vidiš, kod nas u Srbiji to ne radimo. Ne? Ne. Mi iskorišćeni kurtoni. Recikliramo i od njih pravimo žvake i izvozimo za Sloveniju.